medal kerasakti. Mangkengken keratumpe. Apa mahawinan dewek ajine memelat. Berjalan. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko, pinjam yang jeung abang kopi. Nah. Saya panang rodok yang ada beli melipat Jawab aman Oh, jenang misi cara pengkrimik banyak riki godang waktu nih. Sajo jenang yang pianak bebinyan. Lapang pros itu ngilang keken kesengsaraan ya para jana padam kejang. Hayang jani sing sideben. Sejabaning kene. Pelangan buka jani. Melerja kena belah bakal memirasa lawan uko dan bibini durusang hati. Kewala. Jalan iring gelah kali tongus tani singgit kalau bibi. Pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendak ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Ingatkin ada bibi. Ingat. Jangan ibi mau balik drama. Woi, Wih, ajak tunangan. kadenane tegul meneneng ngelem. Meme nak len. Sinah lemah gantung nene. Baru kesabang pingsan yo. Dilepatane mati lantas anak nene anak ulian dirago lantas anak do dini. Sinah dirago kalman urusang nih. Medak gitu. Perbani sing adonya nawang paling luang nyocok live. Udah dari tumen jani ada nak panin main. Don di dia sapun api dia kami merdah sapun itu. Kewalan sing video benggelangan nang sapun api. Tunggu udah dari marah ada nak mandi ke pemani. Bibi sah sebungkar. Kengken sejati niat bibi. Yang wau niku nak mapi pingsan. Angkat cokor dewa kayon bekolam. Yedan sapun niku sapun dong cokor dewa. Dadene kena bibine ngai dayo ini. Angkat kelangan dia Mutawang. Engken bilang ketarang yo Badah, maro irago ngerti nih. Angka langono sesengah nak kemuani kuni nasak duren, nak loh nasak mangi. Sing ado juari nak loh kang ngajakin irago muani. Dang lungo bilang ketarang yo bungkan, artine sing ngajakin irago bangnya bareng tinggal. Medak itu mun yang dewe rawuh kono ben kori. Kalau yo jak bareng tinggal. Kemudian wayan itu megante. Aku nasibku ada cewek gratis. Misi ngali angsal apa kal bulbul do? Iki sembayang batis lanong nanot. Bisa iban mau pasang-pasang. Wes
Maro kadang melaipin anak lo. Dar, bangun. Raman tekan ngebecalo no. Wah, di jelema kalu kuala singnya bangun dah gelah milus le. Niki artine Joko Ridewo sing manapo. Nah, Sakit hati boy. Lo bongkar makanya yang dori. Kayak rago dan di tukang ojek kan. Ben ada dua kali pasangan bunuh angai mana perlu buntar. Mula biasa kali kayak gini. Kan dikebos jadi dempet. Agat yang ngalang bangun. Yang saya bangun bisa suntik kok jadi mundur. Mula biasa kali kayak gini. Neboknya nak pingsan, neboknya nak kesekalan, sengbat aliang barang tidur. Ijo ada nak pingsan. Marahnya Ada nak sengcep lah nih. Injek kengen. Pincip dia nak pingsan uluk-uluk kan. Pengnyai rago melaip. Ada nih rago nage ngejuk, ada nih rago beranalan lah. Saja yo, pasti beranal nih sing kemudian kuat kali kayak gini. Bibi, Jokor Dewa sapu napi. keadaan bibi doga ibusan barang ini sirah. Kan nyarangin. Gelah ada masih marangin bibi. Pasti nih bagus itu nge. Apa nih bagus? Ini centong, ini lantang. Oh, ini bagus, Bray. wong wau di tiang rumah sering si Kiani wangaran. Dan patut di tiang melaksana sapudike resat-sat di tiang runtuhang wibawan Joko Dewa. Biar wanta ledang Joko Dewa mau sentikian tiang. Awalnya beli nak lelo yang gede beli. Dunia kayak jernak. Cuman nenten marah. Yang bani yang beneran. Kebatek antuk mana sapudike? Ini metaken. Kok yang metakon ampun yang ngalan bukat. Ya kengkene metakon. Gelah orang bibi metakon. Gelah sing jual. Oh, Niki kan juaranya kan yang sama. Kan? Padahal dia dia dan sapu napi. Juru anak istri sarang kali. Tapi ngajeng siapa ini kan keuangan parakan di tiang banget ulung surga ngerna senampura. Kemawinan. Ramangan punya rumah sengon di tiang. Risampune presiden nyantenang menguing semua bawa nama kekali. Kemawinan melat mana mang nauning. Sirering di tiang. Mang da pasti ke andung uning ayang atur sirap pesengan. Gelah sing bangi. Sapunya nggak sapu. Mau bibi mu. Yang kan parkir dia. Bang, Sirap pesengan. di tiang sanitake nang jero. Patut. Mang do jero ni mungguin wasan di tiang. Sirap. Wasan di tiang. Sirap pesengan. Dia harga manik wasan di tiang jero anak. Dia harga mani. Tinggi. Dia harga mani. Pedalam di tiang iwayan werdakan. Mare ya kini. Dir. Ne bagus prai gitu ya. Jadi sing sedang melah. Ne bawa libur not. Kengkenang awak taluh ngadasok. Awak aluh ngat ngesop. Gelasing ngilabak ni nyaman jili not. Libur bendo cak. Oh dia mana? Kumpulannya jenik enceng ya. Pangkan enggak metaken. Netri kanang dia harga manik. Menikni siro malah siti. Awas si abang Kalau yo pengodang-adang si abang itu banyak nanya lakun. Saya nggak gae ya. Tayo nih kita lon penawanya nih.
Aja na cepol kan kamu. Puniki mepesengan dia harga manik. Raga diasira. Yang saking dragoni. Niki Gustian tiangnya mawasta dia argo manik. Adan tiang Sira. dia argo manuk. Ah, Niki nggih. ragone mangguning tiang penyeruan. Penyeruan itu. Adan tiang Yen adane. lo siapa ya? Terus ini adan tiang. Oh, ini penyeruan oh. Ini tiang penyeruan di dua kongis. Dayang. Yen adane. Lo siapa pasan? Pun, Tiang dan bisa kayak. pun ini penyeruan oh. Ini tiang penyeruan. Mau pindah ke dayang. Yen adane. Aku nang adang ke nang pangkorplak. Sing tadi lawang adane. Ragone bangi saja. Lagut adan tiang jelek pangsanyo jeung orang adan. Ketawang dayane kudiang mana? Cangkemnya dini, penyingaannya dini. Saya jadi ngamunyi. Adan lo yen. Loh, cablek. Lo cap belek. Cablek. Lo dir. Yang lo cap belek nah. Lo cap belek tan lo cap kelopok tuh. Ini pula ragokin Lo tiang cap niki. belek. Men ini negara apa dane? Negara Riki, kan ini. Mungweng widangan puniki menawi ledang panagaran api. Mang da jero niung. Puniki sampun wasta jagat amarta pura jana. Aduh. Tong becek kok bisa. Keren sama tonto pur dewur. Tata sakti. Itu yang Puniki adi. Nakal sekali ini anak-anak. Adia lo keco. Sing bingung punya dia maro. Niki Gustian tiang itu ragong istri. Adi. Apa ya orang itu? Weh, blak 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 blak. Bangi saja. Nyelok ada itu. Kawan. Sing kawan. Gini. Idewa dia harga manik itu masih nyai lo cap belek. Mirip ide nak lingsir. Suara ten ngerundun bisama. Bisa mau napi ini kan? Panegara Martapura katekeng panegara Wilajita. Wet di telpuranane tunggil. Niku patut bisa. Gelah memingsiki gelah memisan mai. Cukari dewa. Iya. Binaka tedong jagat Wilajita. Semara putra beli semetoni dewa. Dados beli puniki semeton titiang. Nggih. Sane mawet saking jagat wilajita. Beli sampun. Yukti kadi sapunika Bilang beli mengguyu-guyuan. yakin Ah, pang kondong 17 nih. sapunika ampur ayang pisan titiang. Iya. Ampun nang atur nomor dedok enteng iki ya. Ngadong kang. Barakan beli makan dadu. Jagat suwen soko dewa dalan kandu. Beli lu keren. Saja deh. Berapun banyak nyamuk. Dunia yo kan saya mesti biar kan. Saya kena kan ngingetin puri ini. Nyen awang kumen liwat main. Punika sane ngirik sareng kali sakesina. Oh, ini makan dadu. Ide apa pang pedas? Nawang adi. Niki ane bawaan pun mewaste bentar. Sapunika Puniki ane lantangan mewaste kaman danu. masa kamandanu. Amandanu Sampun. Titiang bentir ratu. Inggih. Titiang banget lungser pengampura ngangan. Duaning sane wae. Iwang yukti titiang mati. Yuktene titiang kanune ngrengangan. Na memang ngelintang pikiring jagat itu. Yuktene kayun bi kacang gitu.
menawi idewa sampun ngewikani sampai kan panegaran blene wile cita Sapunawi ngantos mangkin kantun kawawa dening pratu sane mawit saking undang watu beli presiden ngelelandang gumpar desa wastu sider harus ketunduk sarang ragani dewane puniki wiwilan atur para pengabih beli makasani beli mulat dening sarira wenten pesemetonan misan minon makasnami ian gumandi dados dumadak suweca kawine laruruh seraya kanti jatinipun kalau pakuan gegelang makasnami sane gumandi pacang ojokli menawi suwecan kawine agar mewastu iriki sane gumandi pinihungtak pangrencanan blene wastu pini harap pertama ide beli wenten ing puri belen titi ngedang becek kepisah ni mangkin ida meluar atau wenten ing puri Ada cek lah, direng-reng simpang. Nak wenten api man? Ini titiang banget lungser pengatur kangen. Sampunang beli uang penampen ring titiang titi. Yang orang titiang nenten eling besemeno. Sama pun kebeden mana titiang kadisa. Yen kayun beli pacang simpang. Dados. Wes dah macet ya. Ina yang alon-alon. Sampun ang beli kedrong. Yen beli lebih kayun pacang simpang. Dados. Kewanten sampun ang rahina di sana mang. Kang yang benjangan di simpang. Wah, yang simpang meriki mang dong roh pedewasaan malih. Memeh. Simo rahe ada lem desa mau cara. Sapun ikian ini. Idewa mangdang wikaning kala. Ien prade kapiarsa dening ide beli semetona dine. Beli presiden ngelewat deriki tan presiden tangkil simpang pepuri. Kan beli idewa kiwang kirone keduken. Emone dewa sarang-sarang mangkin kepuri. Matur ning ayang ring ide beli. Beli semar putra wet. Mana cita pas semetona misan dewa tuh. Ampur ayang pisan di dia. Kang yang benjangan beli. Apa ini dah? Nawang. Menawi cokori dewa dorong, menawi durung mimi. Ring sapun api wedenani daya risane mangkin. Tapi wong. Daya risane mangkin ledak kepingin. Sedang kepingin. Tetadok nyalani tanggal ringan. Jaman titian. Tapi malah cokori dewa meragukan. Sampun Nah, ladok nawang ya sini. Jadi ini apa reruntutannya yen prade gelah lakar tangkil kepuri dikini adi pindah ke putri pingitan. Yen ale benane lo pindah ke dayang, pindah ke eman, pindah ke wang jeruk penyeruan yadi. Sing lo bisa nguning ayang atur. Didiangkan purun, yen didiang purun mandor tempat. Kini lo nah, lo pangawang. Yen ale yang gelas saya. Dini martepura, itu di wilayah cita. Yen ada anak ngeliwat. Dejok pesemetonan. Jelema wong tani klan kaya, jelema kutun punukan kaya. Deja bareng aja tetlu. Harup lah liune yen tepatan lah kerayat tangkil simpang kepuri langsung meboyo. Yen yang nyupi kerjasa pun itu kemarin cokot. Ini mah becek sesame dan cokot. Pun yen yang ini masih yosa. Tenados. Jago napi punika banget ang dokori dewa. Pemardi kantun makue, pacang raukan ratu ni kamu. Sampun kami ruwe nang jaga tu nang sarap kau. Kengkena keto. Pemekancing lawangan. Wawu kemana atuh titiang? Menawi yukti wenten kepingitan dari kering kurian enten sapunika duh kapan? Cokor dewa kanton mesemeton enten katuran simpang aja bos. Jengah mana tiang punapi atau kita Jajan kepingit, jajan sapu napi pas kemepon na buatan ngeraukin meriki enten katuran
Simpang cokor dewa simpang. Mirip saja misi bukan. Ini awas tuh kalian telah dot nawang jeneng bicara apa ada di puri nang wasin. Margi tiosan nurut margine mang nomor sidayang raja Ini, kalian. Yosan margi.